Assalamu alaikum, hoş geldiniz kanalımızın görücüleri bizden cemaat, cana şonda öyle жылқы, сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандезler biz bugün Nokat'tayız. Nokat'tın Borko ayılında turabız. Kırgız ata ayıl hökümetine karıştı. Жақшы саяпкер, чабандездерден өспүрүм тай сатылат экен. Маалыматын алып жеткирип өтөбүз. Андыктан экрандан алыстабай эми байкап туруңуздар. Замир, ассаламу алейкум. Келдик, ден соолук жакшыбы? Саламат, иштер жакшыбы? Бүгүнкү чыгарылышта ушул тай чыгат экен да жаныбар. Şu tay çıkartma, dançak tay. Данчакпы? Dançak, taza dançak. Токтоп турсаң? Tak canım. Кочкор тумшугу экен жаныбар. Koçkor tumşuk ha. Жаш канча дейм мунун? Paltaraşka oldu, paltaraşka. Полторашка? Paltaraşka. Paltaraşka. Gör. Тишини көрсөк болобу, болбойбу? Şimdi görüştüğün korsule da. Корсураак мындай ашчы полторашка болсо. Жазга кунанбы ошондо? Na. Taja paltaraşka hem bollek. Жем эсеби жазга кунан экен да. Токтоп тур эми. Çat ayaklarını. Чат аяктарын. Төрт казыгы тазабы тайдын? Tapta. Өспүрүмдүн. Кайтарып бер ака. Азоо экен да. Azov bul, azov. Boy 1.55 uyarı. Uyarı. Taza. Бой 1.55 бе? 55 taza. Каяктан келген эми бул? Ben kiçine pulunu algam 4 aylığında. Кулунунда. 4 aylığında algam da. 4 айлыгында келген бе? Enesinden böyle algam. Enesi sapsın katta bir heykel. O şeyden görüp şuradan algam. Энеси чоң беби? Sapsın çoğun bir heykel. Kazıklarını kökürek görün. Азына жамбаштар. Чат каяктарында мына байкаңыздар өспүрүмдүн. Кандай болду? Данчак сүйүүчүлөргө, данчак издегендерге. Мынакей алып каласыздар туугандар. Көкүрөктөрүн да. Kökürek. Şu aldı algam. Жебич кандай эми? Den soluğuna жооп aka. Жоооппу? Den soluğu dışına. Терисинде ден соолугу. Derisinde görüntü. Аха. Kıskaç cev içine garantiyede. Жебичине жоо экен да. İçine pul zarıp kolunu çağırdık bunu. Энчи эле. Yençi taylı. Parmayı falan tay. Kelleler yam koç koymuşuk da. Колго жобуш эле же Kolgo корсураакпы? çoğuş. Kolgo çoğuş. Kolgo çoğuş. Burası korsurak. Ояктан келип калган энеси менен же бу жерден эле эмес. Gelgende talaş bol zorga alıp algan ben. Yetişti bunu. 4 aylığında algan. 4 айлыгында келген. Aylığında gelgen. 1 жыл болду. 1 жыл болду ошондо. 1 yıl oldu. Жазга кунан экен. Быйыл кышта минсе болобу, муну? Kışta yürüt minse bolat. Үйрөт минсе болобу? Bolat. Öz boyu yamonca atın boyumca çıkmaydı da 1.55. Чоң эле аттын боюнда эми да бастырсаң, sonra үстүнөн дагы көрөйлү. Soruları da çok yakın. Энчи тайды сатам деген Замир. Hem zarık sattılar etkende. Эми бул баасы канча? Баасына токтолбойлубу? Bası Kırgızca aytaylı 200 bin kem vardı o da. 200 000 kemi var. Gelip görüp sodulaş alıverir kimde keyifse. Жакса. Жақсы. Gelip görsün. Тумшуктары мындай кочкор тумшугу экен. Эми буга кайманат коюлганбы, коюлган эмеспи? Mustang деп koyğam. Мустанг. Alganda Mustang деп koyğam. Мустанг деп эркелетип коесуң. Же коюп койгонсуңбу? Koyup koyğam. Мына тайды көрдүңүздөр туугандар. Жакса өспүрүм данчак издегендер. Stoykalardan göçeriz tay. Ээси менен Замир менен байланышып бересиздер. Номерин канча менен эле? Filiz 996 menen 0770 770 300 300 700. 700 номери менен байланышып бересиздер. Мынакей. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Соодага береке берсин. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Өспүрүмдү колдон чыгарбай алып калыңыздар.